Brasileira de Pesca, onde ele halo controle a pesca ilegal e está se larang. Claro, kita precisa dunia tu control. Será polícia marítima, será FTL marina, será precisa dunia hal controle vai nitasi. Tamane, ne itani soberania, itani rikso barak maklakon. Ikan será lebih mahi usia tahun ni dalam barak ni ikan será ni sos paling suweta. Mau weta mamai kaya. Kami tak laya kibita tu neba. Ne ida. Tem suba primeiro-ministro estamos ni cancela Rosir facilidade Rosir. Segundo, husu para deputado Sira, ida importante ni sosa careta prado ka sosa roba para controla tas. Se aloca na fati osa maka Sira ni Sira. Haru ka sir sai careta prado ni para controla tas. Jadi ema ia ni Sira ita ini na samne mereka tentina dulu avião mos lá ia, helicóptero mos lá ia. Roa tu control tasimos la suficiente. Itu prado lauto dalam klaran lauto estradamos mati tarbi. Ada bagus deputado sira. Control hasilnya, você segurança independente pela visoria, você parte itania, e honune bele reduz liliu, e a caso balo né tem que polir também. Depois o caso ilegal fishing, carga ilegal, seperti itu adalah naap kalau rekusuni Indonesia ni pescador bela naap timor ni rekusuni, bela mos contrario timor harus bela hakat liu, pescador bela carga, jika yang parte Indonesia tahu ni bela ajuda depois ia sedangnya batasnya claro, konunya depois bawain sei lá o problema para geração